he ko video e sia mamani pe kune we sia rewa ai ngahi matapa ko ia tato te fito ke tau mau anga pa anga tonu ko tak mamata ni mahina o pito pe a ni tapuni pe lolo tonga ko ia sia tau unu mai leo o ke pe mo ngahi kapate ngape hare fai ngufua feke ke i whakamaha pure anga tau unu mai hanga o toi we sia ai fe whakatau aki whakatua pure anga tato te fito ke ngai koloa ku mai ki tonga ni mea pesea koe koloa lai taha uesia koe lolo. Tata te fito ki he whikau aki koe ia ngai whanua whikau aki. Pea muhono ngau hi mo fo lolo o hu mai ki whanua. Pea koe ne ako me koe ki tonga ni o mo mea ipe he ho eki pea mo e whanua o kamata ke mamafa au pito e lolo. Pea kuna wao fi pena whi aru aki sea pea mo anga koe ai uesia ai ngahi koloa o humai mei muri ka pau ke ta humai lahi ke ngahi koloa mea toko nisia pea kamata ke alu ke hiki to ona totongi sea pa mea pe ka pau pe ke alu ke olunga pa nga humai ngahi family kai hiki to ano totongi koe whainga ka fu ke whanua ahono whakakakato pe mo whakawheau ai ngahi whia mau whakaaho koe mea rewa ne mahino ke he pure anga koe uhi koe ngahi tu oni whai ngata a koe ni o ku hanga mai ki he whanua. Pea tato te whitu ka te nau toru uesia ha nau nofo anga. Pea ka mata ke ne toi hanga o whakalahi ai tu lawe angufua ai tau whiwhanonga aki. Pea moe ngahi ngau e langalalahi ai pure anga. Pea nai uhi ngarewa ki ai a nofo tu watu ai patseti whakalukufua koe ai pure anga. Nai lawe ki ai o whakotu urewa ke au hake katoa ai whakamore ai pure anga o hulu aki ai paanga ai koe whakotu watu ke tauhanga o whakalao i ke kotoa i he laka i he vai ua piriona koe paanga e ni mangeau fitu tolu pointaha miliona ai a koe paanga e whangeau tolu fitu miliona ai koe paanga ia ai pure anga pea o piloto pea ngahi paanga nai area i tokon ka kuos whakapapau pea moe paanga tokoni anga maheni pea ngahi whanua tokoni koe paanga te au toluono miliona pea o tāna krewa ke pea moe ngahi paanga tokoni whakakoloa ai a ku i el paanga e te au hiwata a miliona pea o ku kakato rewa ia ke mau ko ia ai whakakatoa koe na ku he te pile o ku atu e whakarukufua koe paanga e fitu meau ono wha poin fitu miliona sea. Koe hangepe nai o hake ane nai he wharesea koe uhi koe hulu koe ni. Pea whairewa kai monosio ke he tau tawhaaki koe e paanga o ku mau mai. Pea na e kehe aki ai paanga koe a fotu ke whai ake ngaure pure anga. Aki pea moe paanga ulawa ke mau mai. Ake paanga hiwa nima miliona sea. Pe hange ko ia na e fotu pe fai rewa ngau o si fai ngau e pe mo lava ma o mai e fafufua ki he paanga e fatol miliona tonga tokoni i kai ke te tawhaka foki taim ta tau pe ku hange ko fotu tutu nia ne nai ki no tāna ki pe fotu watu rewa pe mo no tāna ki fo o nai fotu atu ai fafufua ia ke paanga e ua miliona pe i hene kakato ko ia o wari forewa ko toe pe ko hulu ia e whakapanga hu atu he paanga hu mai hulu ake paanga e tau noa miliona sea o ku uhinga beke he motuani ai fotu nai o hake ko hi ko tāna ki pe me no whalot whanua kana e whaipe mausio ki ai pe o ku uhinga beke he motuani kana e whaipe mausio ki ai o kai ko hanofo o ka ko hono toi whakaloloa pe no ko ni ka ku mau fia pe ke whai no whakatonton he nei whai pe whari whakalao ki he fotu whawharearea koe o mai pe ne o si o mai ia o hange koe au fotu mai ka koe whakalukufua pe ia sea ki he fotu koe no o ate patseti koe mea maho inga ku fia o hake sea ula ki ai maho inga koe ke mateu ai pure anga pe mo paanga ngawe ke whakakakato ono ngahi whatongia sea.
koe mea koe no mahina koe taim whaingata. Koe taim whaingata ke ngahi mea tau lawa ke tau whapapau, ke tau ilo ane hoko mai. Pea ke me ngahi mea ea sea o ku e toki o hake pe a ene whakawame wame. Kau mea i behe ho eiki, mea i behe kau ho eiki o e ngahi wahenga o tongatapu, ho eiki o e wahenga hapai, koto hapai, o waulahi. Pea moe niwa, pea pehe pe foki ki he funga whonua. Kone mau koe ka kate whakatutu ngā ue, ka me he wike ki he mahina. O ku tau moririu, a e whakatangi mai, a e ka inga, pea moe whonua, ku i koe viviri, moe viri take nau whie mau. Pea koe uhinga pehe a e whakatutu, ka koe tumutomu sea, ko ki nau tolu koe, na e wesia ho nau ngahi api, te ngahi whakatamaki koe ni. O ku whie mau ki whai ngahi whawawang, ke nau malu, ke nau no whoanga. Pea koe ngahi whatongia te whito e pure anga, koe hala pure anga, koe wafulelei, pea moe ngahi tawhaaki koe ia, o ku kanoloto i he ngahi whotuhu, o ku oatu he patseti sea. O kia pea moe ngahi whotuhu tāna, koe uhi na atoi hoko ha ngahi whakatamaki ki he whonua, o ku malawa be ke ngawe wawe a e pure anga sea. Koe tumutumu e ngahi whotuhu koe ni sea, koe whakapatonu ke ho ata tatau, pea moe ngahi tutuni e lau, pea moe ngahi talangau e ke pureanga, ke atakitu, pea ke mahino a ene mui mui lelei, pea lue lue, alu lelei e ngahi fua whatongia, ke tatau moe ngahi whie mau, ai ka kai e whonua, kai tumutumu, a ki nau tolo, ku whaingata ia me whonua, pe toi masive siva ange. Sea via e tokanga makehe, ki he kakai masiva ange o e whonua. Pea koe hange koe mea nai watu he ekpare mia. Koe whakatuu, whakaluku fua e tolu, pea i he tolu koe au, wia ai ngahi whakatuu, lalahi whakawhanua e hiwa. Koe whakatuu hono wā sea, o ku hanga pe ia ki he masiva, ke haa kia ki he masiva. Ka kutokanga pe koe uhi koe ngahi mea fua whakamamani lahi masiva, masiva ango ango, o ke hano whikau pe ke fulahi i tongani. O ku whi awe aki hore ngai sa wea, me he toko taha awhi, ki he toko tolu awhi. Pese te taha ki pese te tolu, pe ka kai e whonua. Ka mea i veituna sea, koe whaingata ia tau whonuan, o koe ke tatau ia, pea mohono fua whakamamani lahi e masiva. Koe whaingata ia koe o tokan te pureanga, koe kai ke malu au nau no whoanga, kai ke ai ha vai inu whiunga, pea mo maa, ke nau mau inu whakaahu me ai, i kai ke nau toi fuu mawahe mama a mea nau api. Pea koe ngahi mea te whito ai pure anga tau te whito ki he ako, pea moe tokanga e kina e nau mo ui. O ku iha tukunga lele i yangi. Pea koe ne hao koe ki he ngahi whatongia te whito ai pure anga hange koe hala lele, koe whetu taki lele, koe ngahi ta whaako ia sea, o whai tokanga makehi ki ai. Pea ki te loto ke whakaloloa sea, kau kea tokanga makehi. E whotutu ngā oe koe ni, ki he hiki hiki e totonge koloa. Kai ke ngata pe totonge koloa ne whai lawe kai motuan. Kau tau whai sio koe uhi, koe mamafa, koe ngahi ngā oe e pureanga. Pea mohono totong. Ke lawa ke whai ngofua, a hono ai mau, a whai ngā maari, pe koe monu ia mea e kakai. Pea pehepe foki, ki he mau anga pa anga, ai whonua. Tato te whito ni ke ngahi kautaha. Itu ai pureanga, pea moe nau ngahi whakabisnis, pea moe nau ngahi ngāue, ke maua nau ngai mono ia whakapaanga i whanua. O si mahino apito pe, koe ngahi tukunga mooni pe ia, pea mahino apito pe ngahi panke, pea moe anga nau whututu ke whanua. O ku mahino apito pe koe ngahi business, pea pau ke tānaki, ai nau ngahi tuk, ke whakakatoa. Ka koe uhi, koe whaingata, ke nau hifo, ke lawa o whaingofua, ai ma umunu ia mea a ki nau tolu whaingata, mo masiva ane, o whai e tokanga makehe ki ai, ai whakotutu koe ni. Ke lawa ke toi whaingofua ane, ke lawa mau hapa anga no, ke whai aka te ngā oe, ke mau ha ngahi manu ia. Pea o kai ke whaanga maheni, ke pure anga, ke ne toi kau atu i hono whakapaanga, hangahi paanga no, ka koe uhi pēsea, koe i kai ke lawa, ke tokanga i kina, a ki nau tōro ki whaingata. Sea koe pui tu a peia, pea moe tau mea lalahi. Ka kou
fotu atu pe ke hoka mo tala noa e fia vito te pire e motuan pe mo pure anga ko hi ko anga whakaiki pe mo tala manu at pe se ke to fatongia ke fai hono takirere o tau waka ko hi ko e mahu inga whau pe nge ko e ho haa ko e fotu e motuan ai ngahi makatunga make o ku fotu atu ai patseti pakai se ataha o whainga tā ia ke uhinga ai loloto o ngāwe koe ni. Sea, kou tataka te peki sāme, ke pesi uruaki ko ia o iango pepa patseti, whakamatala, pia pehe pe foki ki he porkalama whakaestimeti o kunehanga o whakamahino au pito. Ai, taha o tumutumu patseti koe ni, kei mano ia pia tonga. Neo nge tau masiwa, ka hono toko nia, he ngahi hoa ngā oe, ai tau ngahi mea whakapaa ngā, pea hange pe mo mea i. Koe ofa koe aga kaitonga o ripa anga mai mei muri, o ku kei tohu a tonga, i he rekoti koe World Bank, ko tonga o ku lahi taha, whakatau hoa ki hene whakalukfua whakaekonomika, koe Cross Domestic Product, ko alohake a tonga o peseti e tolu hiva, pesete tolu hiva o e whakalufua koe ia. Koe lahi e ofa ai kakaitonga o kuri mai pe koe o mo anga mahi ni koe remittances. Sea koe whatata pen koe whanua koe ko Whiripaine koe taha e whanua e mamani o ku nauhanga o awe o nau kakai ki muri ke nau ngau e muri o ri whakafoki mai nau paanga ki tonga ke tokoni ka teknato. Sea koe whanua koe ni o pesete pe hiva ai lahi nau ripa anga muri whakafoki o nau whanua. Sea me riunga whā ai loloto. Moe ofa ko tau kakai o whakatau hoa ke whanua koe ni sea. Koe mahu inga ia oe honga ia o tau whai. Koe tau unu mai koe ke ngahi tokoni whakatua pure anga. O whai ai whakamaro ke ikpare miang. Ka maa e ministaki muri. Koe uhi koe ngawe wa ofi. Pia mo ngahi hoa ngawe. Mo mea besea ngahi au ki muini. Na e iheni ai kau e ministaki muri. Ngahi whanua tokoni lalahi ki o tau whanua. Koe taha ene kupu mahu inga. O e tau whakafuafua rerei a ngahi mea malawa ke futu ate patseti koe ni. Koe tokoni, pia moe ofa, pia me he ngahi hoa ngawe. O hange pe koe ia o ku futu atu i he tau patseti. Koe whakalufua o estimate koe ke tau ni. Koe tokoni paanga, pia moe koroa. O whakalufua ia ke paanga tau ngea ua fitu, koe 5 milion. Tuku kehe ai ngahi paanga tokoni makehe o ko mai hangaton peia ko paanga ngawe hangaton ai pule anga. Sea ko whamalo atu he whainga maria, pia moe amanaki rerei, ke whai hape whebobo aki, ke hui ko whotu ngau, mahu inga koe ni, kai ki he pule anga, kasi ki he kakai, me fofonga ko toa pe, ngai fofonga i whae, koe tau whanau whewhini, pia me ngai si ngai tamai, una whakangongo mai, ke whakahoko hafto o whatongia lelei, pia me pule anga, koe na whio. Malo se. Whamalo tu mistapa. Koe whamala tu mai, mono whai ki mai ke hau ik memi pāo te kawaki. Na moe paanga koea o ku omi he patseti, o ange koe statement koea o omi peikona. Hau ik, kai o te whakalolo hau. Mea koe na mea ke mistapa anga, ka pau te mea ke pesta ni ma mo tolu kai o mo statement ni, ta nima, o ta hauno, ia e ngai mea lalahi e tolu ai, wahe kiai ai foi kawei ngai hiwa ana mea ke ni statement ni pes talabu aki, o fe ha mea te ke fe mea kiai, o hange koia, koe mea kou mea kai, koe pes ta wha, whakai ki mai mea ai fitu, 1.5 miliona. Ngai ke whai mo fua e tau fe mea ki. Pia mai. E o whafonga tia tata, e ua.
Sea malo ma fa mai o fa ta mo fitu na be ki he pare mia te mo o kaneti be ki ka ma fa fofonga ko la ve pe ko nga ka venga la he tolu ko ni ko nga ka venga ma inga pita ko tu fena pasi pe ia be mo palani fa ka lu fu ko e pure ana ka ko fi la ve tu pe ki he mea ma inga ko ni ko tu whakapatonu pe ia ki he ngahi ka venga lala he tolu ko ni pa mo ngahi whakaiki ko ni ha he tawhaki. O manu pe fo ko patset ko ni ku tauhanga tufa tu ai paanga ke whakamoleki i he ngahi eria ngawe lala ko ni e hiwa. Ko tui ko fi tokoni pe ni ko hi he ku tau o mai ai paanga ke waheatu o kai ki ulawa sio i he statement i koe ni budget statement koe hae mea koe tau whakaamu koe ke mau mea. Pa koe whatata pe ni a whamore more te. Hangi koe ka venga urua ki. Tau pehe koe ke taulanga ha evacuation bridge. O whakamore ki fuke e lau miliona koe mea ngahi ngae lalahi pehe. Ko hai mea tau whakakau ki ai, e toi waweangia i hola, e kou whatonga i he mea koe ne toki hoko e pāe mo ngā whine, me hoa e ono, ai alu me mauwhanga ki matangi e. Kana whakamau ke usio o pehe, koe ngahi mea ni koe e malawa o ka pau te tau o atu ai pāanga. Alinga tala no koe ki tak mamata. Te tau atu e tokoni koe ki tak mamata, e hiki nei ai paanga mo me tak mamata ai ha pesete whatata pesete hongo fulu pe koe tau tokoni koe ki langa ngai fale ka kai te malo hiange ngari e holoki ai ai tau fai langa fale a ki ha pesete tolu noa pe ko foi paanga pe koe tau atu koe ai tokoni ki he tuku au ki he whakawave e recovery. Ngari e whoki wawe mai ngahi pisisi i loto ha mahi nai ono. Ko tau se koe ki he koe ka venga noa ka venga mau inga. Hangi koe tala noa koe ki he a ko. Koe hae tā keti ki he drop. Hangi koe whatata ki drop out rate. O tala mai e he patseki pese te ua noa. Tamai ki koe ku nau nofo na tō mihea koe te ki nau whai e si. Ka pau te tau whai toko ni ai, ngari e holo aki ha. Pese te hongo fulu. Pe ko tau whai koe ngahi iako, ngari e holo hifo me pese te wadima ai tai mau ngau e ki he. Pese te wanoa. Aia koe ngahi mea pehe ko ha ngahi maka maile ke tau sio ange pe oku. Koe mea ia o tau whaam koe ke whakamore ki he paanga koe ni. Me i he 5 milion koe ngahi ola e te tau maka. O ko mahi ngai ki whakahoa dai pe ta whakoni ki he masiwa ka taki e sea. E ko hi o tala mai koe peseti pe tolu. Ka i he mau ai motu ani ko e ripoti whakamui wa tongan hi osi koe ngai ka venga koe he millennium me. Me peseti ua. Ai kakai o punau nofo na tō i lalo i he level koe o he masiwa. Aina e hinga pehenia koe ke tau masiva ango. Ko tui koe pese te tolu koe nuk whai kia tala noa. Koe whahinga koe o nau i lalo na tōlia i he level whakamamani lahi koe o nofo masiva e koe pangataha Amerika he aho. Ka koe whahinga koe o ku masiva koe tau tala noa kia koe koe nofo masiva. Koe whainga taa ia. Pa koe anga ni e tala noa koe o i ripoti koe he wanoa taha noa whamapo opo. Ai alu koe atonga koe ke whakasisi e nofo masiva. Ai te whai sio ki he ngahi mea koe ni e ua. Urua ki, koe mea toko ni, pia ko hono ua, koe nau whi mau tu upau. Pa koe fo i whika ni e nei mau iai. Koe toko taha kotoa pe, o ku whi mau ia ke ne mau ai paanga i wahiwa sente fitufa, he aho kai lava o whi au e ne whi mau mea toko. Pia i he tawhaki koe o whi mau viviri, paanga ni maono seri te fituta. Ki ngai ka venga ke heke.
Ini tu le ko melo ka netala mai ko pese te ua o tau kakai ai ko to ta kilo ai ko to ua mano wa se o kuna wila lo ki na to i le volo ko ni o ko tala no ka pa o family to ko fa ko te ku ngawe ke fai ngata ia lahi ko foi fika ia ko ni ki pe na tala no i po te pe ku na wi fe ko pese te ni mano i na to na tonga tapu ka kuna no fo ngai kolo ko ki Pero pese te tolu noa o punau ihe ngahi motu ko ika. Ya pese te wanoa o punau nofo holo i wahenga nuku alfa. E uhinga ia ke kau hiki mai me tahi o nofo takai holo. Ya, por favor, por favor, que feu pe o pe lava pe e ko nga o ko mai pe si ko nga pe a mi ko ya nga mai mi o farisea o tau wi fe ha ton pe ke ha ko ma i poti ko nga ke fa ha ti pe ti tau to ha ton pe me ko ko to pe o li poti palo E pare bia fa more ko mea ko mea ke fa fonga mea mai o fe kawaki mo savea i o wano atahamo ko fe ui ko mai e pare mea fa fonga ko tau statement di foki a tau toria ko nia ko mai misapa e wa ko fe pau ke tau foki ki statement ni o ke mea mai pe ka pau lewa o ke ha mo fa kau fa fonga e mo lava pe o mai toi fehu i lava mai fotu a motion o plahe ai u fonga me ngawe ai me mi pa ke ngawe aki a wi kai to mo wa nge tau ngawe o mai na pe me mai kai pare ai e o tu i ki ai o te hoka tu ho o savea e wa ka no fa ka mo fa ngata ia o ko no pe a wi ka ke me ange ki tau mo ai tolu pe a mo ka venga hiwa ko na o tahi no atu wa ko masiva Pobre boy. Ko se hangi ko whaha ka ni nai he ko fika ko lawa tu ko pe mo fika i he tau ko si o mai he ko nga statistika. O kuna whakahoa. Ka ko tala no au ki ngai ka venga ko asimai i he ka venga ua ki pe tala no ai ki he masiva. Ai ko hingai ko whakamama pe a akuia ke tau mai no yang. He koe patseti o ave ki ai. Ko hae mea ko tau whaama koe ke mau mea. Ai ko ngai ka venga lalahi tolu koe. Sepe fa fonga. Fe pesi ko ia o ke mea ke ai o fe patseti o ave. E statement vai mi sa panga ki masiva ke mea e ka fa fonga ka tau ho pe. se ko pa to ko ne pe Io nei ko fa fonga fika tataha e mi sa panga. Ko i ko tai mi ai fa fonga mi sa panga ko faton tonu e ka kita lawa he se ai o to o tai mi ko ai fa fonga. E more fa ai no tai mi i e feu i ai me o tonga fituna. se ko fe to ko na ke to ko ne ke fe me aki Fa ton pe ko to kon e tani fa fonga tata a to ni para tau ta to tutuni. Se. Sai pe to i ha tai mi. Ako fe ka mai no pe se ko uhi ko hange pe na atki mo ako ko fonga fo o fo ko tu ata fo matala patseti pe aku hange pe ko na ke me gai o ku haure ba ngai me lala he tolu pe mo ngai ka venga lala hi te vito i ka venga e hiva ai pure anga o to kan ke pe ko ni ha ko ke ka venga ko ai ko whakatonga ko masiva tu i masiva tu i pe si ua noa ua taha ua o ni hanga rewa kamata ko hea ngai ngawe o rotonga whapaanga he pure anga he taimini pane te o atu rewa mo ngai whakutu ko ai ngai ngawe pure anga ke toko ni peke he whiame aki se pe o ni hanga pe o kai ke kakato hen mahalo ko e whika ua pe tokanga o kia e hange ko arifo ko ke analyze o whakaiki ke masiva o kai ke lava makupusia he report he whakamatala patseti ka uno fopea whakamatala ki he ngahi me ako me whakapaanga i he patset ko o si mo patset fo o sea na toko ne tu pe ki he katak se mara Para sa ba. Dia mai fa fonga tata. Io se ko hinga fu i fa malanga he asia he ko pese te tolo e kakai no fu masima. Ko hinga ko fa mama he ko tu ko aku ko e ko ha mai he tipo statistica pese ti e wa fitu. I he wa no wa taha. Ko hinga e ta kala no ko ke patsete o asia i. O he ni fu ke ai ngahi project. Ai ko lai ka ha me asia e fa matala ko ngahi project ke fa ka hok. Ko ko motive
budget support ya puya ngasi ya ko ono puinde 1 million ka ko kakano eku whakamalanga aku ya ki ngai ka venga ko ni ko uluaki ki tala mai mua minister pa anga ko hai ngai mea ko te tau ma usia o ka pau ko ngai ka venga e pe atu ke pa anga o ngai pe ko mena fo matala ke ko hai ngai ta ke ko hai ngai makamai le ko o ku tau fram ke o se tau fa pa anga o report mai ngai ko tunga pe report mai minister pa anga pe ko pa mia ko o holohi fo ai tu nga no fo masiva pe ko to lele yang ai fra tokanga ki kakai ke na hola va veange me ngai fitu ko na uai ko ma unga we ko hol nai a ke pese te fi ha ta ma unga we ba ko fa mo ke yai ha fa matala pe ke tau to mai no yang o ko kai ko tau tu fa tu pe pa se ti ke ngai ka venga ko ni me ngai area nga we ko tau o atu kai o mai me yai ai ola ko firma ka fai ke na so ke ko hi ko pa se ti ko o sia ke patseti o ve Ministry of Internal Affairs ko fa malo we fa po ni hi ma fa ki ma we o ve pa mo grant i Ministry of Finance ka ko fa ambe i fa malanga ko ni ke ta to mai no yang ai lahi ko no fo masiva e ku kai pe ke li liu me wano ta no ki wano wa ta ka ko me fa tu fi ka te au sia ko fa tonga i fa matala ko ni o kuiai ai tokanga o nofo masiva ke to le yang i ngai project ni se ko ki mono pe ia u fa atu ki he tau statement ni o pe ke to koni ke mi sta pa nga ka ya fa kau i tau nga we ke le yang ke tau unu pe ki mo tau unu ka tu unga o ku to ma lunga nge mo le yang ai anga tau no fo ke ku pau ke tau fenga ke feang ai fu patseti ko ni pe te whakatahaya pe mo no pe mo tolu noa miliona oku fe amo ka aki o ta whampe e whaha whamatala he tau lere atu gani ngai haka sai whafonga whamo tau me tūtoni ko mai ke sea peri pe o folu ana e aike ke whamapo po ka pe o watu mea ke ai ko se whamapo po pe ko fie tokone mea ki lalo tai me o mea sea o ai katai whapaapa Oi hui ko tau miniti o ko se atpe ke feitu ona pe ko feunga me ke mea ke minister tari me pe fe hui koe ai anane fe hui aki kai o walewa pe ke hoko ko me papa ke tau tari ka ngata pe hai ta ke te pure anga ke ka hau hai to ko de pure anga ke masiva ore pe minister pa me filalo ko ha ai fonga o hala e lawa fai ai hola va ve koe o hage ko me fa fonga ho ai ono me eria koe me tahi ki o lunga ki mataki e ua ai ko ngai whetu pe le mama o me tahi. Ka ki tau tari me pa nai ka reo ki hoko te hawhafonga, ka uia hawhafonga ku whe mea mai, ta ke mea mai. Whaulo mai ho mama, ka u ato ai hoko hoko. Pea ka pau mi kai, fotu mai a ke tari ka patseti ka tau hoko ato. Pea fotu ka popo, sai, fotu ka popo, ke tari patseti. Apa me vitu na ba mo sea Pea mai whafo. na pa vivi au taki mai te malo o vai ka wa mai ke ya hon se ko famalo beto ke karemia pa be ki sta panga mai na estimate kon ke tau fononga to ki ka au ko wa ai famalo ke se ko ki ko ngape ai te ula be fa ka tau ki tamu la la kon o mai kon pa check kon ni ke lava o tataki tau tolu ngai mela he tolu la ko sio ke tau fenga ko ke tau national resilience tenga ko ke tau to mate te wang ke ngai whakata mak whaka e hoko mai ko mea lai fuke tolu ko tau sio ki ai e sea la ko e whiriwa ki ai e a ko no ua ko tau maha ki whakamamai lai ko hono tolu ai tau ko ino lo tonga whai pea ko tau ilo pe te tau tuu ki fe ka tau la pa pe ka tau piki pe ke toi tapu ko tamai te ni tau whakaausi pea o pehe anga o mea koe ni. Sea, koe ki konga tolu foke u whai tokanga ki ai he te teu tau tolu ki he ka hoko maha whakatamaki whakanatula. Koe mea beni he tau koe tau lai ka hawhi atomu koe ke ilo pe te tau whega ke tau whalala pe ke ki konga koe ya. Koe konga lahi foke tolu ula ki koe langa koe ni o ngahi tau te whito o ngahi fōsoa mo ngahi mea koe ai sea. Koe ngahi mea ia koe ku tui o ku
o fai tokanga ki ai ko hita tau lava o lava o tokoni mai ki he tau programa ko ni ka koe e paanga lahi fukia ia sea ko paanga ko ni ku toi ko ni he tau me ko tau whakapaanga ko toa pe o toi me ai e ngahi paanga teo tupu milion o toi mai ia pe me tau ngai paanga ko langa whakalaka ko estimate ko whamatala paanga ko ni wanoa ua taha au ke mea mai ke tuifo ko mit kakato whewanga me te au tolu mo full maa ua milion ko paanga ki ngai ko ni bo tu ko smape i mai kawe ngahi hala me ngahi whakapakapu me ngahi mea pe ko tu ko pare lahi he ni ono ma ngai kau take whakahoke ngai ko ia ko pare lahi o whamalo pito ke puranga ko osi ai alu ko ne langa ko whangi fare ko ni yafa o lava kau mai ai whangi nau tolu ko e kau tufunga no lava ko langa whangi fare ko ia ko tui ko whainga ni riwa e whaunga ngau o kulava ke tau alkimo ko tui ko pore lahi a hen ke whakapape ko ai mate tue tau ngahi kau taha whalot whanua ke lava ke tau ngau e te au tolu a miliona ko pa albe tau pa me ka kiolma ai ko konga ulua ki ai mahena opito me konga ko ni tau o trucks ko tu ko fai tokanga he ni sia ko hi tau te fito ke fatongia ko ka polis pakakolo ben e ko hi mahino na fai savea civil society na to fai savea he ngai mahina ko si o asmai lau e ka kai na be ka o be ka polisi en tokanga e no ngan me ri no ko tu ton ke fa ha kai ko ngai tau la he ne ha o ka polis pakakolo ka na fai nga fotunga ke lava fakahoko mai ki loto ke nau ngai whakata officially i he ngāo e koe ni. Mai no pito pepe mo e tutama ki sia, ka koe koloa whanuan, ai kere. Ke mea i pe ai kere. Ai mahu inga ke whai hato e ngāo e ki hen sia. Ko mana tui pena si whai e ngāo e ia, ai nai komisoni kere ai ane Fiona e whai, wafe mahiwa. Koe ripoti ko ia, o te keke o mai e ki whatonga ko hu mai ke whane wha ngāo e ki ai. Koe fu koloa lahi e whanuan. Ako hake ko hiko tau mateu ko ni sio e ko koloa pe tau ma he fonuan ako foto at ko hi filave ko me masiva mo ni hi nga me ko ya kere me me pe ke mai ke tau bakai yang ai ne tu ba foto ko ai foto tu ko to ko ni la hi ke tau nga ko ni kabing ulo se ki va don don se Patoto nu me ai ko e tau na to tutuni tau fitu na se ta mo e me vi pa trale ko o tu ko whatoto nu ko mea koe ki kere koe ki kau e pacheti o koe ki kau hono reform pe hono wahe pe hono restructure o e whaunga o e mau tofia i he pachet o e pure anga i he anga mahe ni pe tawanga kei ai koe kore pe ke whafuonga o pau tō pikia e toki o mai ia i hai fuotu ma ke ka koe ngā tau fok pe mai pe mua ki tau mea whapanga malo se Malo tari e sea. Sea, ko lawe. Lahi au pito me mahu inga u filawe mo ka venga koe ke me pachet ko. Ka o mahu inga. O famanato tu peke ai ko me ko holistic approach. Ai e tau sio ngai frala ka ngai ta fa ke. Ko me ko kore ko i heni ke tau to sio ke ngai me ko ya he to ko ni ya. Ke mai ke tau pala ni, lai ngai me ko itu. Aton ke o mai ke tau pala. E sia ke me ai fa ai to ko na fa no fo ko kakai ngai tofia. Ko fe hui. Ko fe kere pure anga ko ha kere te ke tufu. Ko lo ai o fonuan. Ako hina ne mahu inga fila be hanga tono inga me ko ni. A fonga fa ko ta tau mo ngau e. O ko tui e mea ko fa ton mai he pare bia o kai te ha bia fa ki kam. Ai ai rewa ha o palandi maha o fotu tu o hage ko na ko fitu na o folo a bia fare. Pa o mai mua hataini ko mea ko ke mea ke e io ma halpe te tau to se mea ke amui o ka pau o mai feituna o no fo he tau statement ni o i ka tau hoko te whawhi ai temi koe pacheti whakawhika ki ngai pot ngawe mea mai Rabbi sia ka ko bulame tueni ki he mea koe ke tau tokanga toko ni ke tau ma o sia ka venga koe ni ko mea ko mai pacheti statement ni whangata ke te lap ka koe toko ni ke tau al koe ke ka hau ke tonga ki ngai ta whako ia ka ko tui koe konga ai ko ha rewa ke konga honoa ai whakaamu koe ke lawa ke whakapape wā venga te whakiki ki o lunga whakako whatongia ko hi
lava ke tau alu kimo ai ko ko mai ko no se o ka ngai ko ngai fa ko ka fo ki hen ko ngai fa ya ko ti tau la po mai fa fu me ai i wanga fe na se ti ko ki he tau ka hau ko ka ka to ka mata pe fa re se o ka fa no pala ni ko fa re ko pe ko tau lava fo ke si di pe se te ko tu ko si di ta mai ti ka ua ko hiva noa ke te ko e pasia e ko tu ko pa ko hofo ko ke hiva noa ke fitu noa ma ko pi ia ko no ke di mana ko si pa ko ti hi forever mo i di lao ko pa kai ko pe plan ko ni pa ko pa kai ke fa ko he ko fa ia ke te ka pa te na takimo e la ma ha fa fu me ai no nga we ka ven ko ulaki ko pa kai ke fa rea Pamalo obito ke mai ai seate folau I tau ka hau ai whare area. Ko tu koe e ngau fotu tu koe ai whare area ke ka hau. Ko mea koe ke nau ngai ngau e lolo tonga u nau take na tu pesi pehi wanoa ke te au. Nau pehe koe hi wanoa ke te au pe A+. Ko nau whaamu ia e hiki aki ai whare area ki o lunga. Tuku kepe mea koe. Ko nau tawhaaki koe ke nau whio ngongo koe public consultation moe kakai. Na fa amu pese te no te na hiki olu. Tai ko ta ka potu ngau me la fa ke fai ka pakai. Uluaki o hai na to kanga ki kakai kau customer. Ko hono wa tu nga fa banga ko ka ta ko ya. Ko hono tolu e na fo nga we process. Ko hono fa ko hai na fo tu ka mana ton ko innovation. Ka hai na fo tu fo. Fa ta ta ko ta mo alu ko hi hange ko na hoko mai ai ma to fa wa. Ko tau alu reva ke me fa computer he me ko se ka ko ilavet ko to ko ai fa re ko fa malo ko ta fa ki fa banga na pere na o ba na petseti to me no ta mai ke na tau hi be pa seti ke no ke ko me ko ke na indicator ke he pi va no ki o lunga to ku ke he me ko no lave ani nai ko me ko ni ki he te na ufenga ke fa la yang e na ufenga ke fi ko ta ki mo ka kai ko foi ko nga pe o no ko tu te na te fenga ke o lo ko to nga o na e fa ko me ko ti fa va be fo nga o sio fu ke ni ko lave I fen wai na me ko ko build digest to nga me mo na pe he na fe fa la ka teknologia ko ni ko hi ke to ko ni ta nga fe ma ha fa lai pe ni nga me pe he o fa ma lo be to ai ko to ko ni ka mo na me fa computer ke ta alfa teknologia ke ka ha o ko ta fa ke process ki he ba be ko nga we ko lave ku ki ma ko nga ni ton te fa ke sio ia ai fa rea ko te fito ko taimi ko osia e nga report ko asenita ki nga fa rea ko tu nga pese ton te fa le ba mo ai ko te fito fa nga we una foto mai ko e me ko ia e te au ko tu ko nga ko ni o wai pe mana pere ngari te na tu e fuka o ma o pit e tau ka hau ko ha noa office premia I kai ki mo ke la ki ai fa osia ko office fa rea ko ki mau tolu ko ni ka fa rea ko fana rea na fai ko fusirin ko mai e fonua tak to kilo e panga ko no mai ko ni fa va henga ko me la hina ho ko heli exia na fai a tita ko me ko a tita mo sabe ai society civile na fai fa ta ton de sirin ko ko me na fai a tita ta fa ke nima ula ko na sio ko tamu ko no ngai sirin ko ni pe ku alu ke me fa la ka pa tu lo ko no panga ko ia abu kau mai ka kai kia hono tolu ko konga ko ia tonga ure ko ti pa anga mo report fa ta hono fa ko me ko report firma ki fa re ke ma report fa ta fa ba ta mo report ko ngai ko lo fa ka si fonga ko no totongi ko pa pare mala ta heni ai ta ko ure ko ti ko me ko mahino mai ko pa anga ko ave ko fa ke tokoni langa fa la ko ngou Tatau heni ai report a tita pa mo me ako a report mo sabe na fa society civil. O pe ka kai pe se te no fa o na fia o kutokon. Ka ko palmare ma heni ai rekoti. Ai ne pe se ko tu ko ma to lu ko ni ka fa re te mau tau ke hi pa no ke te au. Ko hi ka la pa hi ke me ako ni. Ka me ako po re to iau I me ako ni. Ke tau au sina tau mu ako ko tu ko nga ta fa ke ni fa re ko tu te ka mo tau tolu ya. Ko nga wa ko lave mai ki he fish paremia. Fish paremia hi pani mape ke te au sio he ko ke tufa ko e ngai mea. Tu ke pe mahino ko mo na ko nga no to nga to ka nga ko mo ka mo kolo. Na ki pe se te au mo futu. To e nga hi pani ma te au.
ai nga ko na alu mo tu ke he ko mo ko ngata no to ngau me ki ai ke me ko ko e government ko ai ke kama ai na to mai se te wano wani ma ka ko nga fu ke teknologi ang lavi ko ki ai se me ala fa po ngau ta fa ki ko ai teknologi ke to ni ngau ka ko project na takai mai se ai ate pe he se ko tu ko i me ko ni ko anga me ko mai pari me pa te tau hanga tu pakai pa te ho ne report ka ko anga tu fa kanga e fu ko ke ka au ala afo ata tape me tau tu ni ka mi pe ho fu fa ma po mai ha me di te ta pe o ta se o te tuna te ape tai mi te tuna maria pe do o ya eu ke me au se ka wa ki ta mo palan nga we ai u po tu nga mo iki fa to ni ko hi ka o se ta mo ko fi ka wa se ka ko se ke fa ma po mai hiki ko fa ma po mai ko potunga pa anga se ko na ta fa ki ko ke na tau hi ko ai na pacheti tala mai mi sta panga de na fenga bege pa ko vi fo ki si ko si ka ben la mi sta panga ko fenga ipe potunga pa anga mo to nga ko pure anga o tala mai de fenga ke tau hi pe al panga ko no wa o kusai o bito na ko me ko no wa ko o kusai o bito pe na ta ke ti ko ke fenga mo va mo ka kai ko me ko pakai hifo na pe he a ho pe tolu tau ha foi ba si a ho pe tolu a vereva a ko ka ha ni si la o mai ka kai o mau palau ko e mau feito ko at mo si palau e me ko ni mai to ko ni pengan o ta mai ka palu ka tak e kai te mau to mai palau to foi ma he na ta pa tu tau mai ba si a ko tu ma lo ko fis par ma ko far pa ma lo ko ngai ke he ko tu ko a ho pe tolu pe tau ai ko me fa ia ko re to ke po tungai ngo we ke ba kai ang e pare me po tungai ngo we me ngai me ko no wa ko to tai wa o ma ka kai ai ko nu mai na wika ko na to to fa tau ke po tungai to tai ko wi do se te mai na ta tu ma se ni ti ko ke me be fo ko u te va ka ai ala ngai me ko ya se ke ka ko ha ke pe to fa ko ke tongai kina e fare pa anga ai ka kai o tong se ko o tamu e ke va beang ma ko to e ta fa ko ke me ke fa la ka ko ka kai hifo ke ko nga ko na finga ke fa la ka na me fa teknologi fa komputer ako if mis na to ka ngi ai ko tu ma hu ngai ke la ko ke na ai ke ai ka ko tu ko hi tam ko me ko ni ko compliance ko fa ke la procurement ni o si o la ve hifo se e se te o no e ta ma la ko fa ko e procurement ni se ako tu ma pe e mi pare mi minister de hiki se i fa tonton be io fa tonton se ko fa tonton pe ko nga ke fa irea ko mau la o ko non compliance o ko mau la o ke no hinga ko ke fa ka fea o nga fi ma u ka ke pe fa tu ni ke ko mau la se ma malo tari ai se ko non compliance ko ha me ka wil pe foka ba ngo fulu ta fo ke ngo fulu ako mau be ki ta hai u ya ko ke te fai ki ai ko non compliance ka ke fai ki ai ai ko fa ta ngai me ko se ako ko me ko to nga ke mi sta pa u ne hi ke ne fuwa ko me ko se ke se ti o no e fitu no anai ako me ko fe ngai ma to lu ko fe nga ko ko me bi pa fa ya ke ma wi hi va no ke te au ko wi ka to asma me ko e ako ko ngai ta ha ko ngai ko ni ako ko nga fa si se ko e potunga PSC ko nga fa si ko la ke foi fa i hai ko ni PSC ko na fa fu ko ni ko ni na ma ko ui ko ke set ko ma ka ma lu nga ta hai fa fa tong ui ko excellent o ku hinga ia o ku ai fa ma ke ni ma ta ki he ni ma ko tu e ta milio na dal mai e se ti be wa no ko nga fa pu nga wa ke ni ma to ma lu no ia bu he fo pe i la ai ko tu ko he tai mini ko fa am ko ka pa ko fe ma o ia ke a o si fo tamu a ko lele e fa pa tonga ke la ton ka hi ke ha ke ni ma no ko ko re ke pare me ke tenga ke to e fe nga ia ka ko me ta asia ai ko nga ka ko me ta hai ko na to ka kai ko ko se te ni ma la ke pe me ko Afrika ni ma ko o vai na pa vai ta pe fu o vai e fa to ye ne tu ke ho ko to ki ai una o vai fa tu ya pe se ti ai to ko no fa ka to ko tu spirit ni o to la ya
o vai pese tia fipunoa akina o tolo fa no fatinga o vai ke mea koe dai wangi ke nau fai ai ko nga pe ke o ai ke pe o excellent pe pa ko vikatoa o vai ke pe mea pe fa fonga malo sai fa more fa ta we me tu ni fe unga fa more ho tai ni fa ma popo mahi no pito pito ke fare me fa oskrena ke me ke ai ke ono fa te sete u potunga we e tai pe tai te at pe anai a ko fa more tu at mo ha ta ha ka me ni pa ke me mai a ke no pere fa fonga pigato o tongata malo pito e tia ba ko kapu mo e feituna ka uma ko e ki fare ale ko e ki mea ko toan kai e tia ko te whenau hato ki whakai ki iange pe ko whe koa e masiva pe ko mea fua ko ni o tauhanga ui ko masiva e tau whanua ni he ku kapau o tau pehe ko hataha o no whopea e ho ai halai kapa pare o no whoai ka usa nge o tau ha mea re ua i hono tua whale o ku i whe ai masiva i ta whako ia ka kapau ko whe ka ia o sange o ku mau be hakere kere ke ngou ai te tau i ko masiva pe ko piko ia ko o ko uhinga ia e ki kore atu exia e whaka mahino ia tu unga o masiva ui ka e wakai he motuania a hono ka inga e whahinga pe he ke whai hana toko nia mo toi whasisi atua ia toko nkono whai mahe pureanga ko ia pe malo Alo, pe no pere. O me pe ke fe wi e no pere, fa pa i pe ko fa fonga fina tau re o no pere. A ko fe masiva, ko tau fa tonga i pe ko pe ngai apia. O ko fotunga ko me a ko me ai, ka ko me ane ne la hi fau ange. Ya mo tolu ka me mi pa fare, ngai ni e ka kai fonua. Pe ngai familia o nau me a pe ngai fitu re ma o kere ka pui kai pe ngo we kai te fula ve ke me a po me kai no pere a mo me a pe pa ko pe no pere te ke me a pe ki ai a o hange ko statement ni a mo pa che ti te ka wa ko masiva e no pere fe ka o a to tapu e mai tape me feiduna che abate ke Primea kama kepneti abat ki kama nisi kaniwar mo hoi ki no pele abi patapat ki hoi fa fonga kai se agu ke do pe mo ke vakai pe ki he statement ko ni putu kumai ke fai ki ai ha ke nga ki ai ko bitakato oku kalabat pe ki he me ke hu to wa ko ni Koe mea fo koe masimai au koe ke tau wanga ki ai e whonuani. Koe ungahi mea ku hoko i ho tau whonuani. O ko hake pe i he pure anga. Ai ngahi ko hoko pa fie maua pito ai ngahi tokoni lahi. Ka koe mea ku se ki ai koe masiva o ki tau touto ngā. Koe kai koe ke ilo e o tua. Ko whanonga he ongo ai fine motua na e whakamau i pa koe ngā ko pura tau e ua, tau whango futupu, koe mau kia e whai toko na tapu, wai e me whanau. Aia koe tau whakafufua atu, koe haere vai tokoni e whai,
Koe masiva ia, koe masiva ilo, ko hi he plahange ni fi mau he ne ofa he ne whanau ke ave o ako. Pako ave tau pehe kututu ne mea ave tau e ua, alo ngai pōpula. Ka mea o ke whanau koe. Toi ai me paraparema. Kai ke he koe mea ia o kotuku mai i he statement ni ke wakai ke ngahi mea koe ni. O kulahi au pito masiva ia. Ko tau pehe koe whanua karistiane ni. Tau ope ki whale loto e meni wholai. Ka wigai pe ke tau whai ki mea koe ia. Nai hoko ai maunga fi a hatahani masanuari. Ka son ke a mai ke taimini ko se ai whakatutu ai pure anga mo tuka paana he na tong whakahunai pe e tau budget statement ko suneni. May sanuari kai ko son ke ai ngai whakatutu e ton ke asmai a hen. Ka hame e toko ni aki. Na o hake ai hala whakawakawa. O kai ngahi ngā oe, o mahu inga au pito. Kai ai ngahi ngā oe e whai tāna ke paana mea i tōu me hā. Ko hi koe aho koe e toi hoko ai o kulawa ke mea. Wai ngahi hala i wahe hi hifu. O hau ai i mui o hau ke he bila. O ton ke ngahi ngahi hala koe ia. He ko praparema mo sio gaina, o hake praparema, fone hala tāu whau, pe ke lava ke whi alwa ke umea lere. Ko hae ngā ue whai ki ai. Ko tau sio pa tau waku, tau tonu ke tau taimini ko svai whakatutu. He te tau mō mea mai pe ke hen ke tau talanoa pe he mo pe he. O stone ke ku mai he ni pa tau mahino ke tau tō ke tari pa anga koe ni atu whai ke ngā ue. Ko hake i he ni ai pa anga koe o tukat ke CFR. Ka au ku whakahoko mai i he tau kotoa pe, o ku i kai ke tau tokanga a ke tau tō wharearea, ke he paanga o ku mai, ke awi ki ho tau wahenga ke whae ke ngāue. E ko hi ku tape tolo awi ki he kakai, pe kai ke tau mata tolo ke ripoti mai, ka hae me whai kai. O ke alo sio ki ai, kono whakatātā ai. Na e tokoni ne atu ki he wāhenga, pe haa whakafofonga e a heni o loi nei kai ke pe, mo pe he. Ko hinga he koe ke alu sio ke mea o ke awe ki ai pānga, ke whai ke ngā ue. He koe whatongia ia e pure ngā mai sirini ke tokoni. Pa koe na uwhanoko o ai ke whakalahi. Ke whakalahi ke ha. Ko mea tatau ai pe. Pe osa ke mea ku tau puta hopu. Ko mea kotoa pe ke tau whakau kau. Ka tau siwa ki he lerei whakalufua ai whanua. Ko hae mea te tau tokoni ki he kakai. Whakawhawha apitoe. Statement ni mai mea whakamatala mai ko mea ni e whai. Ka oku whai. O mahina o deficit e tau mea. Ka koe no whakahumai ke tari ai tahanima. Meriona ko hi ke whakalerei aki. Ai mea koe. Ka e aule paanga koe ia ki whee. Ka koe au Hawaii o ku kore pinga ki motonga. Whai e tau mea. E tau ngā ue. Whakapotopoto. He ukai ke aha tau paanga malo. Mo tau kakai i muri. Tau tokoni mai ka ki tau tō. He whikaua pia tonga ki Filipaini. He remittance. E koe mea naha, ke tau toi toko ni a te nau tolu, o kuo ki muri. He paraparema au pito, ai leipa mobility he taimini. O tala mai e mea, ko hae mea whaiki ai, o kuase mai heni, ke keu whakatonga ai. Ko hae mea ke solova ake paraparema koe ia. He wai kakai una o pehanga we sia, ai whakotutu ngā aue, ai potu ngā aue, mo e pure anga, i muri. Ko hipe koe whiri ko ki nau tōreni. Kai ke tau whiri whakapotopote ka kai ke o pe au mai o ke maha tau ngongo kovi i muri.
Kakohi was tiny lahi pe ke mai ke asimai ke tau statement ka ha me fai. Ku tau tu mai foi me ko ne tolu. Ke tau sio kia ka me fai he pure anga. Ka ke ko to whakaampe ko me ko to pe ke tau lot kia mo tau whakaamu ko me ai ne whakahoko ki tau le rei whakagufua. And I hake me ko pinda kana PMU ko ni he ko hai ni fai me ko ia mahino ka te au o fai he I fare pa ana na tolo na sio ke me ko ia pe atu pa ana ai no pere abore pore pe Maria pite me ke me kai ka pa wi ko tau kai mi tutun e a se ma ro pite ma fenga mare e to a pe tu pe ke purenga ke na tu fai malo oi ko tau tutun ni oi me ko le tau pa ke tau review fare ne tau review fare ne oi to fare ke wo Koe whakawhi ho eki mo kai ka mehere te o